Үтө күннен урбан бирини сеңерен көрөр бит. Бүгүн биһиги устар бөлөк бүт, үле кварталыгар креативный классырга келен турабыт. Бу аяр үле онна урбан силбихерсиле болар, манна биһиги бүгүн де туох үле ыдылла турарын, кыһалгалар, сетихилер тустарынан бир сиэхбит, оннаттан канны кайыскаларга креативный индустрия сайдыдын туһунан көрөкбүт, истиэхбит, анын биһигини кытта бирге олар кытыр ынырап. Бүгінгі күнге креативный кластерға сүз тоғын резиденттер дақпыт. Онтан төрден төт резидент арендалан манна өлелерін қамдастырын именно бұл зданияға ұйтан алыр олар. Сетихилерге тоқтығыр болақына 2-тігінші хүрбет өтсіл бияға сетихилақ сыл болла дейққа хөп. Сүз 39 мероприятия ғытылына бұл креативный кластер зданиятығар. Антон федеральный тахамнах мероприятиялардан цифровой алмаз унамус устары тағылан техмаравын. Бұлырын бігі сетихилен үсі бәйбіт сетихилақ үкі фестиваль еттігіт. Атыржақ айғар онна алтын айға. Фестиваль бұд сыла сұруға ден резиденттер бұд сетихилерін көрдірәйін. Маркеттерілен ұтылы бұта, онна резиденттер бұд оңыран тахар бұд продукцияларын көрдір бүт, атылавы бұд. Улахан концерт ұтылы бұта, ұлыс Джон Сергеевді деққасы. Тығынчыттан үйе әлбақ кейесі жүрді фестиваль бұдығар. Онна улахан сетихилер биттен антон резиденттер бұд сетихилерін көпсеқ бүтін бағарауыд. Бейі 2 резиденттер бұд бұлырын неделя моды России күттіліктері Дора Николаева, онна бренд Иннике Дардосова Елизавета. Онна улахан сетихилерін ден бұлырын 2-тігінші өбіт сылаққа медиа лаборатория бұд улахан проект оңығы ұтығар күттіліктері федеральный тағымнақ специалисттері бұд бастықы мәнік улахан алынулара, мәнік улахан проектқа күттілер олар. Алдан кейіне режиссерінің бейі технический директор бұд Дмитрий Кольцов болар. Бұлырын үсі бір сетихилерін болар Russian Creative Awards национальной премия дипломанна бұл бұппыд. Оны таханан үсі әйге премияға номинациялына. Кетайыншы хүрбет өтсілақы Елдарханы яға тақсыуыда сақа сирегер креативна индустрия сайдыдың тұғынан. Ол ұяқ чәрчетінен үләбдіне мехалқы бұд. Аяр құтақ жоныр стейләқ болылырғыр условия өйбіл оңыры бұд. Әлготынай нулевой ставкалар бұд білін дағаны үдәлелер. Білін улахан баламыттен территория бүтін кәңетек бүтін бағара бұд. Білігін ол қайысқанын үлі бара тұрар. Бияққа кейдер кейрен үлелерін салғықтарын бағарар әдір резиденттер өсөйді әлбақтар. Ол қайысқатының үлі бүтін білін ұйта тұра бұд. Бұйыл 2-тігінші үлбес ұллаққа ме бұламыд әлбәқ, бәйбіт әлбәқ мероприятияны ұйтары жабыд. Оны тағанан бұйыл ұмайын үлбет 9-31 күндерігер улахан креативная индустрия форума болары тұрар, сделано на Дальнем Востоке ден. Форумға үстігіншіттен әлбәқ кейі участник күттіға. 19 регионтан участниктер кәлілері көйтілдер. Форум чатчетінен креативная индустрия тух проблемный вопростардағын ұрыты, фестивальная программа, выставкалар ағықтара барғытын бұл форумға көқтіяқты кіттіргідерін ғырабыды. Мен Котоголуйнинге Федеральный университет исторический факультетін білер бітім. 2-ші хүбі бейіллаққа ғыдан баран видео ұстутының 2-ші оны асылтан халаудым. Студент доғырдар бұн кітары студенческий телелті арымып бұд. Оны арас үйерек студентлерін кітары пединститут, геолог-разведочный болын, физтех институт болын, бейге университет арас мероприятияларын ұғылан ағалағы бұд. Қатысқаға оны видеоға. Ол үніне мен бәйім видеоға интерегім оғады. Ол дағын тәрілтіға өлі керер бәр, мен көміліға чүкірдік келбедім. Әрді тұқыра олыған тәрілтілерге әме білі структураны оңырарға, сағылырға өлені оңыр бұдан хебәстен, қолыра хаңа тәрілтіға манық жоны күтары өлелерге денің ұрбыттары. Онтан болағына ол ғыл аңара кереті, тоғыра қатысқаға ұғылар болған қабытым, видео ұғылар болған қабытым, онтан ғылдан радио оператор үлетін бағалаудым. Онтан ұла бұл үлеға ғыджабын. Онтан ұла болағына
хетте хыласпытте уже хетте сыл жергережеп. 2-нче сүбе бихыллакка бу биге улаттыбыт. Отон уже университеттен таккан үлехет кихи быгытынан барыпытын надеген Мила Павловна, которая как мой бизнес-партнер была, кенде которая тенге үлехемет маннык коммерческой телите оңроккаден болбута. Она жоңга үлени ытыккаден. Амбастан, конечно, творческое объединение булак битте. Жону который маннык напрямую үлелен билеген булган эти налог на самозанятость барды. Налог на профессиональный доход, он үлелен халаупыт. Видео рынога кихи били бу төлпөнү акытты постоянно экран көрөн олоргон болгады. Оны видео, катыска, фото, кийине болдун, блог болдун, постоянно тугур көрө жан. Оны курдук сакаларга эме, оны кулган эге болгады. Мукулбуран ВК-дан урар контент болдун, де. Оны запросы ныр кулган, үлелбек. Она олленнен беги бу күнгүн эле канастынан беги самый үлелир кайыскабыт блоктар эти соцсетимлерге документальный кинер хамылган кайыскабыт эти болдар. Бүлүү утун кистереңе денең арыппыт, онтан кыз амма ден кине, онна бу булрын бия таккыта сахасерин оспатак бастар edin. Онтан болганы булрын өсө кыл бүтүтө бега ою бахардыргар аналлах кине таккыта арас кайыскаларынан көдөрөн беги тух лабораторияны көдөрүп бүт этергеле биле сахасерин локтоо көнөрү буруу көрдө даганы барта бүтте деп күдүк этерди. Аны беги эти Айсен Сергеевичтен да интервью уламыт, Дмитрий Дмитриевичтен интервью уламыт, нашу кине тарыпыт. Көнөрү үленере болбакка индикетин беги тогбана акпыты деген тойдакка экология проблема тайты бар темата нурлухан кылтан ал өсө үдүү туруга климатлары туру болгады. Оно беги бу илдакамыт Айсен Сергеевич олорна беремин булас опсанан тургун көдөрүп теп нашу кине такылта. Оны өсө быйыл бияка ханга кайыскабыт игровой художественный кинолерден. Оны өти кенетен өсө реклама, оны соцсетимлерге теттик кинолер. Өсө инник ханга проекттары арияни хекпит, ханга сетимлер таккани хектары, оны беги тергеле хамы сүрүнеден сака хилин олоктоогор этерге оготтон хагалан эдеркиека хастакиека хакатылынан кепсетер хакалы аныгы контент оңрагына беги сылбы соруппут. Оны күнтөн күн оны кыхпыт этбән истагына жоммут күчпүт улатын истагына бу маны күлөлөр өсөтбән хектары. Аны беги сака имактен проект акпыт. Тока ылларга кыджагас жоңга интервьюлар болдар. Беги болан бу ХИФУга Золотой фонд наш профессор ден проект халаупыт. Ол бетер кыджагас профессордары которые интервью. Аны бу сыллар астыктары де Чордантан такка интервью бу халан уже бихонча обута болду. Онтон уже хорок профессордар бу күнчерттен турабыттыр. Оны эти директор быт Антон Николаев олох нахажүй брейк халабыты бит. Эттага ди бу коронавирус сагаламыдын кенеттен бу жоннор биле ценность жизни көһүннеден. Бу бихонча кейтен норго жону би бастыкытын бут. Олата бу маннык жону успейдан биги угулак соктак беттен. Булыр булан биги жонтон катыскere калар булганы аныгы жонтон биги колахан көрүңүн биле караган айга кайда камсырын кайдактаңдарын бартын угулуктун сеп булады. Аны биги бу проекти салгамыт билген сакаймактен арып бүтсеп, онно буллагана хакайрын локтактары бары кыжагас жон болдун бээлерин тустарынан кийне отуруктун сеп. Тубастатан туран бу үлелир сир аренда болгады. Хавра коракка 1 квадратный метр арендалыгы первая линия, допустим, шаңартыңшы чөттіңші болын 1 квадраты. Антон ханнара игер боллагана балтыратыңшы, хамы кычабыты балтыратыңшы. Антон квартал труда кена бу именно креативный индустрияга сыгынна актериттерге анан кине льготалары берер. Аны биге бу уже юридическое тока кирип биткенден биги кинопроизводство деген кидак битте. Аны ровно бу тугунан биле акведнан хеп көтүбер. Биги бу манна льготат береп бит. Антон болланы биги кварталга кирип битер өсө проект засчиталабыт. Документальный кинелер болак битте биги в основном. Оны хылтан-хыл биги хаңа документальный кинелер тартыл турабыт. Оны ол проекттарга кинелер өсө льгота берилер. Энегенан бу манна квадратный арендата олок 3 түгүл кырык.
дип кораттан. Хәп онна ол бастатан туран ол хыджар, оны биге бу манна 6 квадрат калрабыт. Наны 6 квадрат кал үстөгүл чепчети олок күскә көмө булыр. Хәп һәм улахан көмөтө. Икенен боланы бие бу квартал турда аша компьютердерден көмөлөр. Бие бәйте мен компьютердерден дакпыт, атласыппыт, олок күстәктер, атын кыра үлене редактор үлетен, режиссер үлетен аңырорга мен компьютерден алыр. Бу мини инновация би куриридур топополарының хивестен. Эти компьютердерде мен әлбәттә үлем бу Наталья Лахтан би олок күскә мактанабыз, компьютердер бирелер. Оны үлелибит, оны еще терәһеннәр буллагы. Оны үсүнән буллагына клиентлар, оны бу сообщество һәп. Этергелли бии курдук бу квартал сервислардан бартынан тухана хәҗәр тух агыга булды һәп. Оны биге onun наһа күскә мактанабыз квартал турда үскә битен. Мен бәм оскоттан бу видео тенен интерьергебин. Студионны хәҗән әмияманлык кружоктарга җыйтым. Уже устан халабытым, онтанова бәм учутал логопедпын. Аны онтыкпынан юрахпын битерех бардавы видео тенен эме жарктанар этем. Онтан битерам баран аяк ый логопедтан баран видео мехабыдан чогас яхнабытым. Онна уже полностью бу хайсха китбидим. Продюсер быйтынан әлбәх жано клиентлары кыттары үлеләһәбин специалистлар эме булабын. Барта постоянно капсети булар. Ну человек 24/7. Каратык саяхнардах булачы, конечно. Толрари барта творческая жандарбо. Мотивация бар. Эйге мен оны бәм тусбәм таптыбын. Бихи бәбит әлбәх специалистлардан үлелебит. Араз хайсхалардан оператордар, монтажердар, режиссердар. Творческий жон бәйді әлбәқ проектордақ. Оны бейі сыйын olan бәйі проектор бұтар келлерін бірге үлелі әбет. Қас проект айы арас команда болуын хөп, арас специалист. Бастан ғылыр бұтығар жоны күтті кәпсетәйін ұстық болатшы, өйді хүйген үттінен. Онтын білейін бұл опыттанын ехен жон туы бағарарын бұдан өйдір бол бұппыд. Билин хәлбәх творческий жан бар, социальный сеттер тахмнары латан, креативный ого бәгата бар булбут, onun творческая индустрия вит сайдар эраводен яһаныбын. Бу квартал турда ахылбыттан бастык резидент болабыт. Бастык кирбеппет, ремонтнамыппет, онна бу үлелир халыныдыктан жан бәгатынан билестибит, компания бәгатынан билестибит. Это начи творческой бая. Звук еген устарган нахана бу сесеттер битер барабыт, то харанады олағана не бараны идіқтін хөп, көмен ар бар. Онна график бит свободный бу. Кеһә түйіндағаны қаста компания болған қалық бітін хөп, коридорынан қаманы хен сокалары барын хен кемер өйлелі оларын көрөбіт, ол мотивациялан берер. Онна солай бітін ағын қаларын көрдік. Квартал сымымшықтарынан хачудық кәпсетебет, бейі қанны көмет проект бұт тағыста дағаны кенілер бейдені өйілер, бәлерін социальный сеттерер тарғаталылар. Оны тұғыры мероприятиен организуйды арығын нақпытына, премьерігін арығын нақпытына нар өйілер. Мен идам строитель, простой строитель был, тепломеханика, оттугар более специализируюсь. А так бем отбах регулярно делаю. А тига тутуга рекламага, магазинары тигар, парикмахерская. Мен отбага ария делаю. Более масштабно такой дохмагар битым. Масштабный томит продукт надо диагнозу. Анда идуга, кайта тух продукты оңорохка хабиден, онна таркатыкка хабиден. Бир жүгүнгө бартыга таркатан биякка хабиден. Токуйдан баран мультик бар буттаден. Мен кырат дахпыда, бирак буттан келем баран телевизия көрөт. Барта тух омук ситтен келбит мультик. Агоһон барыгын онну гада. Онна агаяк российский, СССРский. Оны көрөн маран бир тугун мультигі хәбілі көрбедім.
Японский аниматор Хаяо Миядзаки оңорбут мультиктарын. Наша мультиктар это Могила Светлячков дегенде. Оны прорисовкадан еще байтык анимациядан бартан еще байтык көрөммен как будто бәм онно ол эйгега хатып кудугатым. Мультик оннук атмосфера нагалар буллагана мен ол кырайдакпына ханаатым. Улаттакпына беребекелен көрөк канада. Мен кине кудук мультик оңрат. Итого бу 2-нче хүбетә дисыллахка тохтентеремитим. Тугра сюжет такой дохонады. Сахалы сюжеттан тугра быхатадан, эпостан быхатадан, тугра собирательный образ оңрохпын надо ден такой даватым. Онна бу бир манна бу сахал ол на кыстыгынан же такой дават. Художниктер көддән бар бутым. Бу артистический институттан элбах бай художник резюме барак бута. Ona bardan körbütüm, öngürbütüm, kesepetüm. Oğum baya öyle var bıta. Bastan samı oputnankların olbütüm. Edir oğlava manna kuruhi dugut, manna kayıgıt. Onu şu bahata bardan повторять, да, нельзя. Ona sağın programma loq za 2 недели öğrenemmiştir. Ona sağa olara Ondan fantaziyalara toğuz ayı ve kıhını ve kvartire hegel dokana fantaziyata olaqanı haydır. Tımnıga hayıga ki sağa ki hita oğalara imen ning talannaktır. Ki resursata elbaqten sağa seriga jahanat. Kulaqan köme var. Asen Sergey el tümen barı bahanlar animasiya akvedigar. Şöyle налоговые каникулы ден такой давтыр. Бу хотрта атай ипотеремпит, онна налоговые каникулы чөбәтик беге услуговая анимация, бартыгар анимация ден боллагаде. И в конце года беге мен нулевой отчетность берет. Итого налоговые каникулы на вот и это на чөкеме кеме бер бега. Беге вот это любит вот интернет. Элбах креативная арас Эйгега компаниялар баллар. Урбаниктер баллар. Бияхан албах көмекелер. Эти скидка кемера потом талян дир зукашка барабы сына такой даты вот, допустим, студенттер баллы, арктическая олар. Кенер студенттер баллаган бияха үйренем бараннар бияха манна кенер билилер аха. Онна актерская эме бар. Ол актер кыргыттары агаламмыт манна биясын кадырар. Прежде чем мультик, сериал оңыр будугар. И аниматордар бут, оны келнер выражение лица, бартын көреннер, шөбәтік анимация. Студенттардан көме бар, на зугунан көме бар, светокоррекциянан көме бар. Беге еще анимация оңырықтақ бастығын тұра. Төхінен креативное мышление бұтын бартын тағаддақ бұтына, төхінен качественный оңырдақ бұтына, бәвдегер хөбілер анимация оңырдақ бұтына. Көрі әтші, оны чувствуйдыр. Чтобы анимация он будет. Бу анимация корёкка дашь, корёк надо, стех надо, он плохо реакция-то зрительки. Хас беди аниматор бут үле хала үле аниматор да блин код делает аниматор. Элбах аниматор код делает. Блин еще проект ахбут. Ол проект бутгар где-то бетче аниматор надо. Таланна хога келен бияха бетин таланын колларын хеп. И бия колларын мара ол таланы беге андойду коллары. Андойду оно сразу хыналыр. Сака сереттен таланнах баажыныр баллары бит. В будущем келенге токуд. Резюме кудук боллайды. Сүрін кайысқа ваттен 2D покадровая анимация. Анимация арастах. 2D покадровая анимация 1 секундага 5 картинаны көлдүрүктө. Кийега. 3D дем бар. 3D'га боллагана бир персонаж оңорого. Это модельдер оңоро. Тула 360. Оны курсоруна камсатарга хазбеде движение. Ол будан түрген 2D мен төбөтөт картинаттагар будан түрген боллай. Онна Тургене чугай онна тох ресурсный
улахан мощный компьютер надо. Рендеринг надо, качеството улучшайды надо, хембир. Он на то актердарын анимайды надо. Манны бе видео вот актер манны эмоциялар манны ыта хая ден саңга ден. Оны бартын через видео көрөбүт, оны аниматор оны повторяет. Перекладка ден анимация. Билген самый популярный хас бидди телевизорга bir картинаны лаган. Онна элитен касытаган. Дарабаларың, эгетне кытта мен деп. Bir картинаны камсытаган бышкын. Аннык анимация билген почти Россия кайып бар. Оны анимация беген отап. Беги выбрали самый ракан путь. Это покадровая анимация. Беге bir аниматор бут 30 секундны ыйгомор. Аниматор ден тулудда кен көксөлө кийен анатомиятын бардым билектах. Кыллары мен билектах. Кайда камсылдар. Физиканы билектах. Кайда маннык кылдык баны этим кайда камсыр. У тогонна кайда кыллар. Аниматор ден бардым билерки энциклопедия жактах. Анның дөннәре бе итен тарихта бу үлебитигер. Оны андайдуга бейки сәрнәвт. Сақа сериттер.